Zotlang ram zapuitlanga solar power plant da tura ruam manna kalmeka HPC vice chairman Puvimal Somtuanga ruam manna in Ogasi Sompali Zirtopni Zan Khan HPC conference hall in Komhona Hunne ani a YMS sub headquarters lungle shwai tu tele Mizoram Infrastructure Development Agency te baka akai noi sarkar department IoT antel HPC Vice Chairman Lunglei North Bial to MLA ni Bok Puvimal Somtuanga chuan solar power plant din ani theina na malak na kalmek tele ruam man na ummek te soin green energy thar chhuana tura malak na kalpui ani dan te asoya YMA sub headquarters lunglei in ngai tuana senga he solar plant din turin hong shang ani thei soi ho tura income ho na buat sai ani thu soin income ho na chu ngai tuana ti zau tu le achul anga ruam man na thar siam konga kai shwai tu ani tur thu asoya YMA sub headquarters le indilu le ngai tuana an seng chulo momati thua soibok Pukelal Fakzwala President YMA sub headquarters le chuan zapuitlanga solar power plant din turin hong ane theidan turte Vice Chairman HPC tele akai noi department nen soi ho ni se ti a YMA sub headquarters executive committee in arwam manna anga income ho na ne ani thu asoya YMA thutlunga da ani angin YMA chuan ramro rail tu te thopuya tongpong soi sel ngot lova thuron petu ni tura intiam an ni thu soin tunlai khovelina momo green energy thar chwa konga khovel ke pen le India le Mizoram sarkar malakna po an chethiam ti asoya YMA chuan sarkar chu ati tur emo ati lo tur tuk atum lova achul anga zapuitlanga solar plant buat sai tura po ramtana chale himzok tura an ngai te thlena an thiam anga fin chwa an ni thu soin mason na tura malakna ten chuan lo tur te thlenga ngong ane the dan zir chian na nen malak thin chu YMA in himle chabera an sha thu asoibok Chutkoma hian mida IO in director pulal du oma chuan solar power plant zapuitlanga bun ani tura an malak na kalmek te soin pusila rindika secretary YMA sub headquarters sunglein YMA in amudan anete asoifia revenue department IO le engineer lalsanga SE PHED baka engineer H lalnun sanga SE PNE department te point thu soin achul angin HPC vice chairman ruam manna in soi haule ni se anti a machop zui tur tele mo phurna te anin pe Zapuitlanga solar power plant hi public private partnership mota siam tumani a hemi atana indrim na hi Zotlang local council tele mida ten kumin April ni somni pani khan lojiak to in indrim na hi mida le Zotlang local council ten kumsom nga chunga tanan siam phot ani